Ready for school? Yes. My champs, they use a lot of energy at school. I know.
seke echa gling gling. Bano ba ekoe wala nule eji. Bano ba ele bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Wala nule eji. Bano ba be wale mo fe money kuma yole. Bano ba ekoe wala nule eji. Bano ba mo fe money kuma yole. Bano ba ekoe wala nule eji. Bano ba lele bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Bano ekoe wala nue. Wala nule eji. Bano ba ekoe. Bano ba uwoke ya. Bano ba uwoke ya. Noa, Noa, Noa. Bano ba uwoke ya. Watch it, Noa, eh. Bano ba uwoke ya. Bano ba uwoke ya. Noa, Noa, Noa. Bano bawo kaya Lara noa Obi wa ve twegbele Bano bawo kaya Wacha noa Bano bawo kaya Bano bawo kaya Aloha Aloha Bano bawo kaya Lele noa Obi wa fe twegbele Bano bawo kaya Lele noa Abusiafo right to me dey you be answer be follow you and also be subscribe to the channel and only idea the can abaye video be very far away so person dey bia onya bi ha follow you and also subscribe to the channel what that nti on fan share your voice na bi bia ho nti what that no ni ho aba nti mu fan share pa Kotoko warm up now we no crop ya Asante Kotoko kan ka yi line up man na fan film line up man na fan film na bia tu ko Kotoko na share right mu warm up crop ya metema Asante Kotoko Emma revisit Dr. Amuzu the Penny doctor and cry ma ya dey show no e ba bema so bo adwuma na bibia kwedi ma we Amuzu garlic bitters na ba ono no bia boa Emma adwuma bia bia otimi ye Emma bibia etimi ko kan o adwuma no wa bre ojonku chip o chibre mo Amuzu bitters no na ono no ma etimi ebo Amuzu garlic bitters no and afi Amuzu atopa 5000 to aso Amuzu baako Amuzu tot baako atopa bebre Amuzu tot baako atopa bebre ano so cry ma ye dey show no and so at the mountain we are no crop ya Asante Kotoko yes warm up now we am share radar the gold stars for no so ba edwam paye tintintin we say bibia bituma ko yi amomane game no ehun so transfer nya no ha ana bituma nya no na bibia tuma ko yi o follow yen Facebook and we bright to journalist na fe we wuram YouTube na so akoy bright to media na bibia etimi akoma anti e twa na fe bia yes the lineup ne ba the lineup no ba the amount lineup ne ba the amount yes Safu Jafi Saforo yes Kotoko legend also anene what is so kasa wa chiro no mo nyina be piem e wa primary so ne Kwame Poku beye Kwame abusiafo right to me dey you be also be follow you and also be subscribe to the channel and only idea the can abaye video be very far away so person dey bia onya bi follow you and also subscribe to the channel what that nti on fan share your voice na video nti what that no ni ho aba nti mu fan share pa Kotoko warm up now we no crop ya Asante Kotoko kan ka yi line up man na fan film na
bibia ntimi ko Kotoko ne share right eye warm up crop bia metema Asante Kotoko ema we visit Dr. Amuzu the Penny doctor and cry ma ya dey show no e ba bema esa obo adwuma na bibia ko edima wo dey Amuzu garlic bitters na ba ono no bia boawo ema adwuma bia ye bia otimi ye ema bibia etimi ko kan wo adwuma na wa bre ojonku chepi wo chibre mo Amuzu bitters no na ono no ma etimi ebo Amuzu garlic bitters no ana Amuzu atopa 5000 to aso Amuzu baako Amuzu tot baako atopa bebre Amuzu tot baako atopa bebre ano so kwemu a yedi show no enso edema ti we a wo no crop ya Asante Kotoko yes one map na wo mo share red the go start for no so ba edwam paye din we se bibia bituma ko yi am mane kem no ehun so nyina no ha ana bituma nya no na bibia tuma ko yi o follow yen Facebook and the right world right to journalists nothing program YouTube so ahoy bright media na bibia etimi akama anti yentwa na bibia yes the lineup ne ba the lineup the amount lineup ne ba the amount the safu jefi safuru yes Kotoko legend ono so anene out so kasa wo chire ono mo nyina bibiem e wa kopama so ne Kwame Poku beye abusiafo right to media ni the be also be following and also be subscribe to the channel I don't know how they can be video be pepper over so be say dey be Certification Center commits to a higher standard. Follow ye and I say subscribe to the channel. What I need to find your voice maybe Kotoko warm up now